Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Arngut kisnar lute kilangat ha keruk nar jong kipulit ke Ribhoi District halor ke jingdon ketiban kendang ya kawai ke ATM machine jong ke State Bank of India ha Umroi Ribhoi District. Kumban supun kan mau hang ni ha ke step jong ke Arfu Artarik Risau Arjar Khat Kendai ka kenhon kisnar lute balaka dur khmat kila lek kendang ya kawai ke ATM ha ke shinong Umroi ha ke por kumbal lai baji men step bat yorong hadu lailak tengka ke pisah. Yakini ki arngut ki snar luti ki bala don mentah harut nar jong ki pulit ke Ribhoi District la ito kerteng kum u Robicul Islam bat u Saifullah Islam ki badang Laifullah Islam kerta ki badai ki nongshong shnong jong ka Barpeta District jong ka Jela Assam. Ki pulit ki la penlong ke jing tokit bat ke jing bud din yakini ki arngut ki snar luti da ka ba bishar bat pek tho lengba ke CCTV kamera ka bala pendai ha ki machine ATM. U Superintendent of Police ke Ribhoi District u Pak Chempang Serti ha ke jing ekran bat ke Batisi TV ulayat ho ban nakaliang ki pulit ke Ribhoi District tang syok pediang ya ke ejahar na ki bor peniat ke State Bank of India ha Umroi halor ke tai ke jing syak kendang ke ATM machine bat syak rong tu ke pisa kila penlong ya ke jing tokit ke babenia bat penlong ru ke jing bud dien tat hado banda yokem ya kini ki arngut ki runar.